Turabasuje mwese abakunzi ba Rwanda Burundi TV ubasuzanira Damascene turi kumwe na Kofi umeze ute? Meze neza namwe nizeye ko muri amahoro mwagize na weekend nziza. Ya weekend yabaye nziza nta kibazo nubwo hasa nka konje ariko yego nsuje abantu bose kandi tubizeze ko tuza kugira na discussion nziza muri iki kiganiro. Ejo habaye igikorwa cyari gitegerejwe n'abantu benshi ko impande n'impande y'abantu mu karere ku isi yose ari ejo habaye igikorwa cyo kurahira cya nyakubahwa Perezida Tshisekedi. Aho ibihugu bigera kuri 40 byose byari bifite ababihagarariye, hari abaperezida, aba vice perezida n'izindi delegation zari zoherejwe n'ibihugu bitandukanye. Ibintu wabara bikurikiye? Yego twese twari tubikurikiye. Mbega umuntu wese yenteresa kuri politique ya Kongo yarabikurikiye, byari strategique cyane. Yego narabikurikiye. Ariko nabonye tari nantu biyeteresa kuri politique cyane kuko nkano nanyuraga henshi wasaga abantu barimo barabireba na hano mu Rwanda asanga abantu benshi bari kubireba. Bo bitewe nuko Tshisekedi ari amadiskuru yagiye avuga yandi ya akora ku bindi bihugu byo mu karere, bari bazi ko nanone ari mu bikomeze. Abantu bose bategereje kumva ko ari ibintu yaba yarahinduyeho cyangwa se ari bukabiriza ibyo yavuze akagira ikintu bongera, nicyo kintu bashakaga buryo. Naho kumureba arahira byo nubundi perezida wa Kongo yarahiye ntago twabonaga kurikirwa bingana kuriya. So rero ngiye impamvu navuga ko bari kumukurikira kumva ibyo ari bivuge maho ngaho. So gusa ko wenda byari ibirori byiza byo byateguwe neza ntago turi bigarukeho. Mbo nta kibazo cy'umutekano twabonye, nta gutwika amapine nkuko benshi babikekaga ko biri bugende, ariko Tshisekedi yabashije kurahira bigenda neza. So byabaye mu tundi duce tucegereye Kinshasa nta kintu na kimwe byigeze bihungabanya ko. Mbo nka Goma ho nabonye akavuyo kari ariko nundi urebye aho president yari kurahirira na Goma n'undo ni distance ni cyane ntago hari controllable ku buryo byagira threat mu bijyanye no kurahira. Ubundi kubera iki Kongo ari igihugu gihuza amahanga menshi cyane cyane muri case za politique, yaba iz'amatora, irahira rya perezida n'ibindi byose bijyanye na politique? Mbo Kongo no kubera ko ari igihugu gifite l'immensité muri domaine zigiye zitandukanye, buri kintu cyose wavuga usanga Kongo ifite igice kinini muri ibyo bintu uvuze. Nk'ubu reka turebe nka bitanu muri byo nshingira mvuga ko Kongo ari attractive ku bindi bihugu. Urebe l'immensité géographique, Kongo iri mu bihugu binini ku isi. Ubwo bunini bituma iba attractive kuko babuhetse ibintu byinshi. Kongo iri mu bihugu bifite abaturage benshi hano muri Afrika, miliyoni hafi 120, 110, 120 hagati aho ngaho. Kuko Kongo yo baronshize ibintu byo kubara abaturage bakavuyo kubera imitwe kubera iki byose ari naho batagera. Iyo babonye miliyoni 100 rero ntumbwire ngo nizo gusa zihari. Niyo mpamvu ngiye mita nkora closing nkavuga ni 120. Noneho l'immensité yabo bantu bivuze ngo harimo amasoko, harimo ibiki byose bituma none si ibintu byose nibikorwa n'abantu. Human resource. So izo miliyoni 120 ziba ziri attractive. Urebe richesse minière. Ibintu byose ubona bibinyeganyeza ibintu muri espace géopolitique no kubera amabuye y'agaciro. Kongo rero ifite l'immensité nini muri ibyo bintu byanye n'amabuye y'agaciro. Urumva iri attractive. Urebe environnement, ubundi bizwi ko umugabane wa Afrika iri mu migabane ifite environnement nziza. Bivuze ngo muri buze kugira l'immensité nini géographique araba barusha environnement nziza mwebwe. Kuko ikibuga cyanyu gifite environnement nziza none nakihariye mfite bahanini. Urumva nda attractive kubarusha. Na urebe position stratégique, Kongo iri mu bihugu byinshi ku isi nako bike ku isi bifite ibihugu byinshi bizengurutse. Ibihugu hafi 10 cyangwa 9. Urumva ibyo bihugu biba bikuzengurutse akenshi baho kubera wowe. Iyo barusha l'immensité ubarusha umubare w'abaturage, ndetse Kongo uzare bikoresha na ibintu byita amadovize Kongo irabikoresha amadolari niyo bakoresha. Aho kugira ngo uruhe ujyane mu Faransa ngo ujya guhiga amadolari ushaka kubijyana muri Kongo ukazo yazanye. Ntago ari nk'Ubugande bafite amafaranga y'icyuka. So rero Kongo irarenze strategique muri ibyo byose nkubwiye. None unureba n'ama puissance ashaka kubaka ibintu naka muri géopolitique, muri espace géopolitique.
uraza gusanga Kongo ko ibyo bintu byose ihora udinze nkubwiye ugomba kwigira umu ara, niyo mpamvu baba bicaye hariya bose. So Kongo ari strategique muri ubwo buryo. Yawe nk'ikindi twakongera Kongo buriya ikora ahantu hanini, Kongo buri barizwa muri East, ikongera ikabarizwa no muri West. Nuvuga ngo position geographique yose wayishyira mu sange hari hose aho ugeze usanga ihari muri position geographique. None urebe na bino byuka ngo ne ya se, urebe ECAS, urebe SADC, urebe usanga Kongo iryamyemo. So rero Kongo iri strategique, idoko ni joint mu yandi magambo. So ibirori byo kwimika Tshisekedi ndakeka arabikurikiye, wabibonye gute? Mbo rwose Tshisekedi bira birori byabaye birebire, kuko nyine Kongo ni igihugu kirimo activité nyinshi, ni igihugu kirimo abaturage benshi, donc hari abashitsi benshi kuhakora protocole kugira ngo bifate igihe. So byabaye rero birebire, ariko icyo twashimye nuko byagenze neza, nicyo kiba kigamije. Nubwo byamara iminsi 3 ariko bikagenda neza, aho kugira ngo bari iminota 5 habaye makavuyo. So mu baperezida bose bari bicaye hariya, abantu bavuga ngo Kongo yarapfuye, nta numwe wabuza harara, nta numwe bigeze batera imodoka y'igisasu. Ureba na delegation zaziri hariya, none nimba umuntu abasha guhorudinga abashitsi bangana kuriya, umuntu yapfuye ate? Ubundi Kongo yapfuye iki? So ndakeka ko hano bivuga wenda bareba nka bino bice bindi bihoramo intambara, ntago bareba Kinshasa, ko Kinshasa yirebye ni umujyi ukomeye cyane, ntago nahise ubundi Kongo yiteza amakavu cyangwa n'abantu bayitera bakayiteza amakavu. Usanga umuntu uvuga ngo Kongo yarapfuye ari wiyica ahubwo. So rero dukomeze ikiganiro, hose nabonye byaragenze neza. So muri discours yavuze hari ibintu wari witeze ko ari buvuge cyangwa byaragutunguye? Mbo Tshisekedi ngiye ntago nari nteze, harano benshi bateza ama discours ya menace mu karere, ariko ngiye narashushanyaga nkabona atari byari buvuge bitewe na delegation zicayeho hejuru. Mbo burya zira discours zivuga ari imbere y'abaturage gusa, kuko nibo baba bakeneye kumva ibintu bituma Kongo igira umutekano. Ariko iyo wicaye imbere y'abadiplomate bangana kuriya, uvuga discours zo kwerekana ko igihugu cyawe ari cyiza. Donc impamvu bari bicaye hariya ntago ruvuga ko azatera Ubugande, cyo cyabazanye. Impamvu babicara no kugira ngo baze kumva iyo Kongo tuba interested kuri ubundi ni imeze ute. Hagomba ro kuza umuperezida ahubwo none urata Kongo akavuga ko imeze neza ibiki byose, kugira ngo nabo bashitsi bicaye aho donc mbega bashukure, nicyo nabo bashukurire Kongo bayishukurire. Na Tshisekedi rero kimwe mu bintu yavuze byanshimishije ni système de défense. Byahise binyereka ko Tshisekedi ashaka gushora miliyari 7 mu kugura intwaro no mwaka, kuko umwaka ushize yashoye nye, kandi twabonye ko bigira umusaruro mu bintu bijyanye no gukanga Amerika no kubalansinga bari abantu batatu, Biden, Putin na Xi Jinping, byagize umusaruro. Rero azabikomeza, yavuga ngo defense bivuze ngo yandi yashoye mu bushize none agiye kuyakuba. Rero ni mpamvu nemeza ko azagura intwaro za miliyari 7 uno mwaka byanga bikona. So naho ibindi byo guteza imbere abaturage biriya ntago babindeba, ngende umugeopoliticien ngende bari force de frappe, nkareba lobby, nkareba na position za strategique muri domaine zitandukanye, nta bindi njyajyamo. Nabonye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hari ibintu byabatunguye. Umwe William Ruto, kuhagera kwa William Ruto, so byatunguye abantu benshi cyane. Aba ntago bari biteze ko ari bo hagere, bitewe n'ibibazo muri diplomasi bagiranye mu minsi yashize. Ngira ngo urabizi ko AFC ivuka cyangwa bayitangaza yatangarijwe i Nairobi. So basa nkaho baterana amagambo gato ya ntibyajya kure, ko William Ruto ntago byari byitezwe ko ashobora kugera hariya hantu. Ese nawe byaba byaragutunguye kuba Ruto yarari mwabira birori byo kurahira kwa nyakubahwa perezida wa Kongo? Mu by'ukuri ngewe kujyayo kwa Ruto ntago ushaka kuntungura, kuko Ruto ntago afite rapport de force yo gukora diplomasi kanga Kongo. Ahubwo Ruto yaguye mu mazi, mu Tshisekedi asa nko yamutaye muri yombi, kubera ko nk'ubu impamvu Ruto adafite izo rapport de force, impamvu ya mbere icyo yashinze kiri heavy bingana iki.
wenda reka tuvuge ko Rutare washinze AFC nubwo nzi ko hari abantu bampamagaye kuri telefone bakambwira ati dufashe muri ibi. Na nuvuga ngo AFC iri heavy bingana iki ku buryo ninyisheta ari imbere ya Kisekedi yagira ubwo. AFC nta nubwe baho. Nta nubwo undi nabaho. Urumva Ruto kujya muri Kongo aravuga ati nundi Kisekedi ntago nakoze ikintu kimukanga ngiye ntacyo yantwara. Icya kabiri, ekonomi ya Kenya kuri Kongo. Urebe kira kintu bita Kenya Airways. Kisekedi avuze ngo ntuzongera gukora ingendo hejuru y'ikirere cyacu. Tugwa mu mazi yarani yawe ntago ishaka kuranira. Kuko Ruti waba uhombye sizi ko wazongera kubona abakiriya. Reba Tanzania yarayifunze, Kenya igira intuza ngaye bazi Kongo igufungiye. Ikindi turebe Ruto afite power zingari, Ruto ni setup. President wa Kenya ni Kenyatta. Urumva Ruto kuhajya abazi ko ntacyo yawe mutwaye ko nundi nta n'ubutegetsi afite. Urebe ubundi no mu buzima busanzwe Ruto ntago yari afite konfuri undi na Kisekedi. Mbere yuko bira bintu biba mbere turebye mbere kuva kera nta konfuri undi yagenaga Kisekedi. N'abantu nawe babimushoyemo ikosa kwaze no kubyemera. Noneho Ruto amaze kubona ko Amerika, Abongereza, Abafaransa, Ababiligi biki byose birimo birashyigikira Kisekedi, aravuga ati ndinde wo kubihakana. Ndinde wo kwisheta ngo nopoze Kisekedi. Niyo mpamvu yayisagwa mu maso. So kuri ngewe rero Ruto kujya muri Kongo mba mbizi ko ari bujye yahu. Kuko nawe nta kindi ashigaje no gucinya inkuru. So Kenya iri ku ruhe ruhande mwa bino hano mu karere ngira ngo abantu bose barabizi ko hasa nkaho hari amakimbirane. Hari kutumvikana. Bisa nkaho ngiye mbona hashobora kugenda hazacikamo nka block ebyiri. So, hari block ya Museveni na block ya kwa Kisekedi. Abashyigikiye Kisekedi n'abashyigikiye Museveni. We ubona Kenya yajya ku ruhe ruhande cyangwa ubu ngubu iri ku ruhe ruhande? Kenya yajya kuri Kongo. Ubundi Kenya ibira ahantu nuvuga ngo Biden yafite imbaraga. Ba Biden nuvuga ngo irwana na Kisekedi. Nuvuga ngo kuntu bimeze Kenya ni reflexion y'Abongereza. Bivuze ngo na Amerika. Uraza nukanga Amerika na Kenya birabuyikanze. Nubu tarakanga Amerika Kenya irabi ku ruhande rwa ba Biden. We ni gukorera utuntu runaka kwa ko muje tiribi. Ariko ntago turaninga ku buryo twaba successful mu gihe utarakanga Amerika. Niyo mpamvu nimba Kenya tayohereje ingabo mu minsi ya mbere Kisekedi atarakanga Biden, bivuze ngo ashaka kuvuga ngo zije no kurasa M23 ntizirase. Kuko nturakanga Biden. Ariko ni mpamvu yemeye kuzizana, impamvu yemeye kujya gute no kwenda muje katiribi. Ariko nugira diplomasi kanga Biden totally fura leta kujyaho in terms of tribi na in terms of rapport de force. Ubwo Kenya na Kisekedi n'umuntu umwe kuri intambara. Nuko nguko. So ubundi dusanzwe tumenyereye ko mu gihe cyo kurahira kwa perezida umutekano wakajijwe ahantu hose hirya no hino mu gihugu. Cyane ko haba hari abashyitsi benshi abantu baturutse mu bihugu byinshi bitandukanye kandi igihugu kiba gishaka kwigaragaza nkaho nta kibazo kindi kijya kibamo. Ese abantu batuye Masisi na n'utundi duce duno twa Nord Kivu nyine tuno duce dusanzwe tuberamo intambara. Baba barabonye agahenge ku munsi w'ejo ko baba barabonye agahenge ku munsi w'ejo cyangwa nkuko bamenyereye kuba mu masasu harayaba yaravuzwe. Mbona kuvuga ngo impamvu batabonye agahenge ndumva nana kubwiye tugitangira ko Goma na bira bice byose aho president yari kurahira harimo distance ngana gute kurya ibintu bibaho biri bwa affecte biri kuba hariya. Nuvuga ngo nureba n'ibintu byabera hariya kujya bya affecte kurahira kwa Kisekedi ayo mahirwe ni 0%. Sibyo? So ariko bishobora kugaragaza isura itari nziza mu gihugu cyane ko abantu baba bahari bakurikirana amakuru. Tukute president arahira hari abandi bantu bari mu ntambara mu gihugu cye. Ariko amahanga arabizi ko bari abantu batitera ntibabizi. Kisekedi we niyo mpamvu nabwiye ngo Kisekedi zirangendo zose yakoraga n'ukwereka abantu ikibazo. Bari bicaye babizi yamaze kubera ibintu bimeze.
niba byumva rero n'ubundi bavuga ati warabitubwiye. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, Tshisekedi uvuga ngo nimba dushaka kwavuka intambara y'akarere kose nuko ibintu byihuta vuba nta bintu byo guhagarara ngo ceasefire ngo ibiki. Bivuze ngo aho hantu hagomba kubera operation zigomba kuba tutitaye ngo president yarahiye ngo ibiki, ko twamaze kubona ko mu kurahira kwe bitamwafecta ngo nuko ari akavuyo. Bigume byihute vuba siranchese zikomeze. Niyo mpamvu Tshisekedi atasabye FARDC iba hariya ngo ireke operation. Donc ibintu byihute vuba intambara y'akarere itangire. Kuko ushobora guhagarika siranchese abantu bakavuga ngo wasunye, cyangwa se abantu bakavuga ati wantinye ngo ntahagarika kurahira kwawe, ntabwo nagutera arimo aranarahira mu rwane ntabwo bafite bw'ibyo bintu. So niko nge nabifasha. Rero nta gahenge babonye, imirwano yari ihari rwose. Mu baperezida amaperezida bose bari hariya, nuwe mu perezida wabo utaribuze bigasa nkaho bibabaza Kongo cyangwa bigasa nkaho mbega bigitera ikibazo muri diplomasi ya Kongo? Mu baperezida bose bari bahari cyangwa mu ba delegation zari zihari, nuwe muntu utaribuze bigasa nkaho bitera ikibazo muri Kongo, so ikavuga ati bundi kubera icyataje mbega ikabyibazaho cyane. Burya rero kuno ubona umuntu ahagaze afite amaboko abiri, burya no muri politike niko abimeze. Burya afite uwo twita left hand man kandi uwo twita right hand man. Rero kuri no ntambara, kuri case y'intambara, right hand man ni umuntu witwa Lorenzo Tshisekedi bamukeneye. Left hand man ni President Evariste. Abo bantu babiri basibye Tshisekedi yavuga ati nabandi niyo bataza. None urebe binjira byagenze biti. Lorenzo yinjira wabonye icyo bita kumwakira. Evariste yinjira wabonye icyo bita kumwakira. Umuntu bakiriye cyane nabonye ni Evariste. Aha. Ko Evariste undi abandi barazaga bakavuga ati perezida runaka cya arahageze. Nacyo ko perezida ajya kwinjira bamutinzeho cyane. Babonye nyine bavuga ukuntu yabafashije Evariste bamutaka cyane. Abaturage barahaguruka bakoma amashyi ubona ko nuvuga ngo rero n'abaturage barabizi ko Evariste we left hand man, ubundi yakaba ari right hand man. Ariko Lorenzo urebye Sendede na Mupera igira uruhare runini mu kuyobora Kongo kurusha Sendede. Ni mpamvu Lorenzo tuvuga ko ari we right hand man. Hari no byinshi aziranye na Tshisekedi haba muri SADC haba na hehe. Evariste aje vuba rekaje vuba. Nuko wenda yazanye rapport de force zitebwo ariko aje vuba. Rero tumugira left. Noneho ari rishe kuri front line hari rishe kurusha Lorenzo kuko ingabo z'abarundi nizo zacting. Rero abakongomani bo ko batazi diplomasi batazi inki abo bareba kuri front line akavuga ati ingabo z'abarundi zakoze akazi. Ntibakabimenera muri president wabo cyanye no kumwakira. Ariko nanjye kwa ko ngewe nzi diplomasi nzi biki byose mbona ko Lorenzo we afite akaboko kanini kurusha Evariste mu bijyanye no gukemura ibibazo bya Kongo. So rero nabo babiri yababura bari kuvuga ati nabandi niyo bataza. Cyril Ramaphosa we ari he hagati aho ngaho ko na Cyril nawe mu bantu ndakekagira uruhare muri politike ya Kongo? Yego mbo Cyril we ni mukuru cyane kurusha Evariste na Lorenzo. We ni mukuru arabarusha kuko murebye muri espace géopolitique Cyril ari muri level 2 afite diplomasi imeze nka neza nk'aba Macron n'abongereza n'ibiki. Kandi Cyril mbega ari hejuru, we abanafasha na Putin akabaha intwaro urumva wari hejuru. Rero we ntago tujya tumuzana aho hasi. Ubundi rega ne mpamvu abantu harano bajya bavuga ngo ngiye ngo sinemera Imana. Ahubwo ngiye nafashe Imana ureva abantu bayiziho ngenda yirenganyishyira hejuru. Ndavuga ni nta kuntu umuntu afite ubushobozi bwo kurema Jupiter, Mars, ukwezi, isi, ibintu byose tubona system ibatse neza idahinduka. Nindangize mvuge ngo ndo umukozi we nta kintu ushaka gukora. Ni iki cyamunaniye? Rero ndavuga ni Imana ifite ubushobozi buteye ubwoba. Donc ngiye ndavuga ni hari imbaraga yaremye bintu tubona kuko ntago byiremye. Ariko sifite ubushobozi bwo kwita izina mvuge ngo ni Imana, sifite ubushobozi bwo kwisenga kuko mbega ngende icyuka imbere yayo. Irarenze iri hejuru ahubwo ngenda nyishyira hejuru kurusha abandi ba.
rero na Cyril mu bintu bya Congo sinshobora kumuvuga kuko ari hejuru arenza abo ngabo tuba tubonaho. Ni mpamvu ndabizi ko ari strategic ariko bitewe n'ububasha afite ntabwo njya mwururutsa ngo muze no muri level nyine ntago Cyril ararenze, South Africa irarenze. cyane byo noneho ibyo bintu bya Congo n'iki byose Cyril ababireba hasi aho gategeka Rurenza ati kora ibi, Evariste kora ibi binyuze muri SADC. So cyane ko ubona ko nka South Africa yatinga no muri geopolitique iri international irenze nyine Afrika cyane rwose, ko ubona ko hatekeza umuntu w'intwaro Putin ari umwirabura. So nejo bundi yareze tekereza umuntu ujyana Israel mu nkiko ari umwirabura ngo we ukora genocide. Byonyine Israel nabirago by'Iburayi uziko bidashobora kumubwira amagambo nkari niyo waba uri impirimbanyi, ariko ukabona Cyril umwirabura avuga ati wowe ndakujyana muri ISIS. Ako wenda sinzwe nariye tuzabiganiraho buriya. So South Africa ifite izihe mbaraga ku buryo ibona ibintu Ubufaransa bwajugunye najugunye wenda na uretse Putin uvuga ati ibyo uri gukora sibyo, we akavuga ati ndafata Israel nyijyane mu nkiko kandi ikirego kikakirwa vuba cyane. Yewe tuwenda South Africa geopolitics tuzayikora ikiganiro. So M23 yashyizeho amasaha y'akazi mu duce ikontorora. Aho amasaha y'akazi nyine ku baturage, aho amasaha y'akazi azajya atangira saa 12 za mu gitondo kugeza saa 12 n'igice za nimugoroba mu mirimo igiye itandukanye. So ibi bintu bivuze iki kuri no ntambara? Mbo burya ntabwo njya nkunda gukontorora activity za M23 zitari ku rugamba. M23 njye nyikontorora in terms of the force de frappe. Izindi activity yikorera ntabwo njye ziba zindeba. So rero nimba shizo kafi ubwo ni muri politique yayo ntabwo njye bindeba. Njye ndeba in terms of the force de frappe. Niho case nyirebera na ibindi ubwo n'uburenganzira bwayo. Hari amakuru avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyakira intwaro ziturutse mu Burusiya. Bivuga ko ari impano Putin yemereye igisirikare cy'u Burundi FDNB. Izo ntwaro kuza ko izo ntwaro mu makuru wari uyafite? Oya zaraje rwose, twari tuzitegereje zaraje, ndetse nshimire na Putin kuri icyo kintu. Zaraje intwaro zaraje. Kuki biza bikagirwa ntibivugwe cyane muri media nyine bikagirwa ibanga? Mu by'ukuri ziriya n'intwaro zishobora kuzakoreshwa muri grande photo, kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishaka intambara y'akarere kose. Burya Evariste arayishaka, nuko ubundi adafite ubushobozi bwo kwitangiza, ariko ubundi yibaza impamvu itanatangira, kuko remwaye zose arazifite. So rero abantu ubundi bashobora kwitangiza ni ba Kisekedi, n'igihe Amerika yaba yemeye ibyo bintu ubundi Evariste wategereje ko abantu bakemura ibyo bintu. Donc yibaza impamvu idatangira. Ni impamvu ruri intwaro stoke ntagomba kuyigira ku mugaragaro, azabapfundurira gaseke igihe cyageze. Ubundi iyo ntambara rona yatangirwa ni Museveni ni Kisekedi, ubona hari undi muntu ushobora kuba yatangiza iyo ntambara utari muri abo babiri? Ni Kisekedi uzayitangiza. Ni uzayitangiza. So Amerika ubona izamuha permission yo kuba yatangiza intambara, cyangwa permission azayisaba muri Chine na Putin? Kisekedi azayitangiza igihe Amerika izagoma kwinangira, kuko yamaze kwereka Biden ko abantu Biden akoresha yamaze kuba covering in terms of military, terms of lobby. Ahubwo ati nuguma gukora Sanchez ku mabuye yanjye nzaguhanagurana n'aba agent. Biden amaze kubona ko ibyo byamugwisha mu mazi, yahise avuga ati no nubahiriza iki wifuza, fanaho MONUSCO biri mu nzira. Museveni na M23 tubakoreho icyo twita force de frappe, yarabyemeye rero ni yarabyemeye ejo bundi. Amatora yanjye ntuzayitambike utesha umutwe ngo ntago yagenze neza. Biden avuze ati sinzaza, kurahira uzankigikira nzohereza batanu. Biden niko yahise avuga. Ubwo umuntu ataraguye mu mazi. Zero ngo ni intambara y'akarere ishobora kuba yaraguye mu mazi. Intambara y'akarere noneho nubwo Biden yabyemera, ariko manuka ku rwego rw'akarere. Urebe nimba Museveni azemera ko Kongo areba Kongomani. Museveni nawe ashobora kuvuga ati reka niyahure.
kuko n'ubundi Biden uko bagenda bamurobinga haraza kuvuka n'inkiko bakugereke ibintu ngo wakoze n'ibiki byose ushange za nkiko zirazutse. Biden bashaka no kumupropose urukiko kuri Museveni. Rero kugira ngo ubone buzagwa muri ibyo ahubwo atekana yahure mu ntambara abariho nzapfira. Urumva rero intambara ishobora no kuvuka muri ubwo buryo. Museveni akavuga ati bazagicire muri gereza reka bazanyicire mu ntambara. Ese kuki Putin yahisemo gutanga impano y'intwaro ku gisirikare cy'u Burundi? Gisirikare cy'u Burundi Putin, reka turebe Putin ni icyo ari gukangisha kugira ngo agere muri center. Ni ukwereka Biden ko afite intwaro. Rero Putin ashaka ko amastoke y'abantu bigumura kuri Amerika agomba gushyiramo intwaro z'Abarusiya. Niyo mpamvu n'Abarundi avuga ati nayo hari ibintu ushaka ko Amerika itagutegeka. Urashaka kwereka Amerika ko CNDD-FDD ikomeye nawe ayikura ku butegetsi, stoke akabayishizemo intwaro. Ubwo ni uburyo bumwe. Noneho Putin ashaka kuzura influence ya URSS. Influence ya URSS rero kugira ngo izuke nuko tureba mu duce turi strategique. Noneho ukareba abantu sensible bagufasha muri iyo emergence. None u Burundi ntabwo Biden arabukonvenka ku buryo Putin Evariste atamamagara kuri telefone. Rero Putin akavuga ati Evariste ntabwo aramufata totally, nimba ibintu nshaka kucengeza mu karere kambimunyuzeho ukabona hashize stoke y'intwaro for free. So Burundi buri ririshe muri ibyo, donc ni pivot géopolitique. Noneho kugira ngo ukonvenke mu twa Kisekedi kwa ko Kisekedi afite neighborhoods nazo urazinyuramo. Usko Kisekedi mbere yuko afata icyemezo ashaka guhamagara Evariste akamubwira ati mbikore. So cyane wenda ko impamvu yagifata niba ingabo z'u Burundi arizo ziri kuri front line, bivuze ngo najya gutera intambara cyane najya kurwana agomba guhamagara commander in chief wabo. Cyane rwose. None rero Kisekedi nuvuga ngo Putin kugira ngo amaking show ko kumwe na Kisekedi nuko na Evariste bamufashe. Evariste yo kimwe mu bintu akeneye ni fandi na stoke z'intwaro nazara zikina. None fandi yo ntabwo bibashije. Putin nta fandi abashije. Ariko stoke y'intwaro kwipakira kuzura. Nibyo yakoze. Buriya rero Burundi abarundi n'abantu bashaka kubyuka bitono bagize stoke y'intwaro yuzuye nta n'igice cy'atanu batanze. Ngo bureba stoke ya Kisekedi Evariste yafatamo intwaro ashaka kandi nta rimwe yaguze. Uko kuntu agenda baririshe mu bintu bituma babona ibintu for free. So ubundi kubatabizi igisirikare cy'u Burundi gihagaze gute? Burya ngiye kwereka umuntu igisirikare mwereka ibintu bitatu. Ntago mujyana muri propaganda wenda kuri Twitter avuga ngo nta gisirikare ngo ndumujya ko ngiye nkwereka ibintu bitatu. Nkwereka budget na weapons. Hakubwa do testing ibyo bintu. Nkakwereka conscience militaire na personals. Nuvuga ngo umubare w'abasirikare n'uburyo bakunda igisirikare. Nkakwereka na reserve force ikenerwa cyane igihe havutse intambara. Kuko udafite reserve force ntukiyabure mu ntambara. Nk'uwabonye kuntu Netanyahu intambara itangiye hamaga reserve force 300. Taiwan yose militarize kugira ngo navuka intambara buri musore wese uri azafata imbunda. Ikirino wabonye icyo bita reserve force kuntu bahise bamobiliza. So donc reserve force ikenerwa igihe intambara itangiye. None reka tuye igisirikare cy'u Burundi kujyanye na budget na weapons. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiragira budget igeze muri miliyari y'idolari. Bivuze ngo urumva budget baracyari munsi huko. Noneho weapons ndabikwetse ko kuntu baririshe mu bintu bigiye bitandukanye. Ubu ngubu bafite amastoke y'intwaro nubwo atarayaba ariko bafatamo intwaro bashaka. Iya Kongo, iya Kenyatta na Putin ashaka kubuzuriza stock nkuko nari mbikweretse. Nta kibazo cy'intwaro basura. Urumva ko cyane ko Putin yatangiye ko rumva niba zitatangajwe ntabwo bamenya niba yabaye indege z'intambara niba ari intwaro bwo. Oya Putin yakwemera intwaro byo aguha intwaro zigize. Nese Putin abiye ko hagiye kuba intambara akarere. Nyenda intwaro ziri compatible no kwirwanya zingana gute urumva ko intwaro aho barazifite. Barazifite intwaro zo barazifite. None reka turebe umubare w'abasirikare na conscience militaire. U Burundi bufite abasirikare 180 kugera kuri 200. Barimo barabafite. Conscience militaire murabizi. Siniwe njya kuyibereka yo murayizi. None reka turebe reserve force. Kubera ya case ya 2015. Baravuze ati mbonera kure murana kuntu ziba y'abarijeni babohoye igihugu babigira urubyiruko. Kandi CNDD-FDD
ifite urubyiruko bita imbonerakure. Kandi CNDD-FDD ni igihugu cyose, bivuze ngo babwiraga urubyiruko rw'igihugu cyose. Nubashoraho intambara rero bamaze kumvisha urubyiruko ko iyo igihugu gitewe ukagitabara mbega uburi umurije bahita baza muri ibyo bintu. Niyo mpamvu njye nemeza ko bashobora kumobiriza imbonerakure 2 miliyoni umunsi umwe uramutse bateye. Noneho urebe biriya bihugu byo muri SADC ngo Malawi, Zambia, Namibia, South Africa, ibiki byose byuzuyemo urubyiruko rw'abarundi bari hariya. Bumvishe ngo wateye igihugu, umbwire icyo gihiriri cyose cyatakizamuka. Urumva reserve force bateye ubwoba. Nuko ngo kuyisigaye cy'ubundi kimeze. Cyeka nimba ari ikintu baza. So ndumva bisobanutse. Aha. Ubundi haramutse habaye intambara y'akarere nk'uko byifuza. Ese ubona Uburundi bwayizamo? So niba bwayizamo bwaba buri kurwana nande? Se kubera iki nese bwaba buri kurwanira iki? Mbona kuvuga ngo ubundi iyi ntambara ivutse aba ari de protagoniste, ariko buri muntu atagira neighborhood. Neighborhood ni umuntu yizama avuga ati iyi ntambara ivutse iriya munatsindwa ninjye bahita bakurikizaho, akahita yiroha muri ibyo bintu. Rero nk'ubu reka turi nko kuri Zelensky Putin amaze kumutera, abantu bavuze bati Putin natsindwa intambara ninjye bahita bakurikizaho. Na Zelensky bavuze ati nawe nutsindwa ninjye bahita bakurikiza. Ubwo izo nizo za neighborhood. Putin afite North Korea, Iran, Belarus, kibyose. Zelensky afite les pays Baltes zose, Latvia, Estonia, Lithuania, Norvège, afite Finland gutyo. None rero Tshisekedi na Museveni barwanye, naho havuka neighborhood. Umuntu uvuga ati Museveni bamutsinda ninjye bakurikizaho, na Tshisekedi niki bakurikizaho. Rero Evariste yatajya muri neighborhood ya Tshisekedi, kuko Tshisekedi habaye balkanization, igikurikiyeho ni CNDD-FDD niyo next. Noneho kano karere burya ibintu bigenda ndumva ngo ikoze kimwe kiba ari trampoline y'ikindi, kuko ibintu ugomba guhera muri Sudan ya ruguru iboho kujya hepfo, iboho kujya hepfo, iboho kugera kwa Syria niho bizagarukira. Ubwo Burundi burangiye ni Zambia, Zambia irangiye ni Mozambique mpaka kwa Syria mu imbere. Icyo cyose kikabohorwa. Syria amafaza Cyane rwose. Ubundi niko byari biteganyije. Rero Evariste nawe arabizi neza ko habaye balkanization. Burya akarebwo ntawe kwa ko Biden abashaka akarega gahora makavuye. Aravuga ati cyo niba mukirangije. Ahamagara Museveni akambwira ati mukurikize hicyo. Museveni yarabivuze ati aka karere mureba, avuga ibihugu byose ko bigomba kubohorwa. Bivuze ngo ibyo ntibizajya birangira, kimwe gikirangira ajya ikindi, kirangira ajya ikindi. So rero Evariste yabarama aho ngaho kavuga ati ndakora ku byo Tshisekedi adatsindwa kugira ngo batazanyataka. Bivuze ngo ibintu Evariste avuga ko hari abantu bashaka gukora irashyaka rye ku butegetsi, ibintu avuga nibyo barahari koko. Yama ibyo birahari documente birahari, Museveni yahora bivuga. Ntago babihisha rega, simpamvu abantu mutinya no kubivuga, Museveni ahora bivuga. Abati ngenza akora total liberation mu Burundi ntiyabivuze. Neza mamuzi ko ari imikino. Ntahandi yayikoze ze muzi ku buryo uvuga ngo ni brag. Twikomerera. Perezida Ndayishimiye Evariste ari kumwe n'urubyiruko muri Kinshasa. Ndakeka rwa rubyiruko rushaka kuba rurenga abantu 500 batari 500. N'abakongomani 500 bari bamutumiye nyine ngo bamubaze ibibazo bayibaza. Yatangaje amagambo akomeye cyane bamwe bise ubushotoranyi ku gihugu baturanye. Ese aya magambo wayumvishe wakiganira bagikurikiye? Mbo ntabwo nagikurikiye ko bya byose bari kuvuga mu Gifaransa, kandi ururimi rw'Igifaransa ndicyuka. So ngewe ntegereza aba propagandiste ibyo bahita baplodinga. Burya nibyo bituma njya kureba ibyo. Kavuga ati Evariste yavuze ibi, hayavuze ibi. Bitamvuga nise byabereye hari bande nibwo mita mbimenye. So wenda ukuriye nda propagandiste wabyakiriye gute? Oya, Evariste nakubwiye ko niwe muntu wa mbere ukunkorera akazi keza cyane ko gukora amasiranchese ashwana ibishibihu.
ngiye ndifuza ko ibigo byo muri kano kayi bishwana bigashwana. Ibyo nibyo bita bituma hazuka intambara. Neza waba ushaka intambara y'akarere ibihugu bikiyunga ukumva ko ibyo bizacamo. Ahubwo umuntu ukora amasiranchesi yo kubitandukanye uwo ngo aba ari nk'umukozi wawe. Donc aba ari kugukorera akazi. Rero Evariste arimo arankorera akazi. Nashwanisha idungu navuga ngo ibihugu bishwane byose. Ku buryo n'uko gushwana kuzagukura kataturikamo intambara. Kuko uburyo Amerika yasetinze kano karere abantu twese tumaze kubihaga bigomba guhinduka cyangwa bikunda. So mbere yuko tubwira ku ntambara ya Ukraine nabonye Antonio Guterres kuri X ye yibaza niba nyuma y'imyaka 80 Loni ishinzwe Afrika izaguma nta gihugu ifite kihagarariye muri UN Security Council. Nawe ujye byibaza. Mbongewe Afrika nta rubwo ifite renome zo kujya muri UN Security Council. Ahubwo se n'abayirimo barakora. Nicyo nabanza kubaza Guterres. Ubundi UN Security Council ni bugundi 15. Ariko harimo 5 bihora. Chine, Putin, Macron, Sunak, Biden. Ubwo si 5. Yeah. Noneho hari igihe bazana n'ibihugu by'icyuka wenda byo muri Afrika, byo muri Middle East. Nyine bimwe bigenda bihinduka. Bimwe by'icyuka bimara umwaka kahita biva mu nzira. Noneho turebye nabo 5. Nka Putin ntago batuma akora. Buryo Biden agiye gutanga icyo twita bya UN peacekeeping ni Security Council bitanga, ariko Putin nta jambo agira amaho. Ndo baramwizora. Na Chine bakayizora ugasanga amakuru abongeza nibo babikora gusa. Noneho nubundi UN ni icyuka ni igikoresho cya Biden. Genda bona Afrika niba bundi ibayikora Putin yakaba yarateye Ukraine kandi yego ndetse no muri UN Security Council nta muntu urimo wemerewe gutera sovereignty y'ikindi gihugu, ariko Putin we yarabikoze. Bivuze ngo ntago function amaho ntago agenda ku norme zayo. Izo ni resultats uko banamwizora nyine. So rero nubundi nta nubwo inabaho nayo. So babaye bavuze ngo wenda shaka yarabizo ndabiri nko muri projet bibaye ngombwa ko bashyira nubwo ari icyuka UN Security Council bavuze ngo bagiye gushyiramo umuntu umwe igihugu kimwe gihagararira Afrika. Ubona cyabe ari cyo gihugu cyajyamo. Yajyamo South Africa. Rwose South Africa niyo jero kuko nabwo ko ari nayo iri hejuru muri za iri muri Evo ikomeye muri Evo nabwo ko imeze nk'abafaransa n'iki byose. Donc South Africa niyo yajyamo. Noneho ubundi ku Guterres aba yabivuze. Nuvuga ngo bari abazungu barimo baratestinga ize merizanche za Putin na Chine banyeganyega n'iki byose ko Afrika ariyo lanje irabitekereza hiki. Ko bari abantu bibyoze yo gukora nuko yabigarura Afrika nta kindi. None ashaka gukora siranchesi katamena mikino naka muri Afrika bwa ati bundi ntago mukeneye mu mambure muri UN Security Council. None abapanafricaniste bakavuga baruto bakavuga n'ibiki byose izo mind zanyu. Ahantu bahita bajya muri laboratoire bakabanariza kabagata abantu bakeneye. Twaba consolida donc bigeze ibitekerezo byabo. Nicyo bahita bakora. Ese nakubwiye kundi Amerika ikomezwa n'abantu. Burya ntago ariyo yikomeza. Iyo iharanira ko ibayobora bitewe nayo ibihe bigeze. Rero ikora cya siranchesi kugira ngo nimuvuga imenye uburyo ijya muri laboratoire ikora izindi reform. Nka bino by'abapanafricaniste byabagiriye akamaro cyane Amerika. Kuko mu gihe uvuze bo bafite ama laboratoire yo gukora reform, wowe ntayo ufite n'amagambo gusa. Donc ubyuka mu gitondo usanga bakoze mechanisme zo kuntu ibintu wavuze ejo ari byo, ariko ukaguma bakuyobora gusa ibyo wavuze nibyo. Nuko nguko rero bimeze bya Guterres. Noneho warumbaye n'uburenganzira bukomeza rokotre offensive. Macron nakubwiye ngo Macron ni umuntu ushaka kuzura intambara muri Sahel. Burya ntago byarangiye ntago yagiye. Arimo aravuga ngo European Union n'ibihugu by'i Burayi dukeneye gukora intwaro nyinshi uyu mwaka kugira ngo na Ukraine ibonereho kubona intwaro isaba. None yo Macron avuze ngo dukeneye kubona intwaro, urebe ibuye bakeneye niri uranium. Ubwo arimo arasaba permission yo gutera Mali na Niger na Ituri. Buriya Museveni aracyafite akazi. Pfa kuba yavuze ngo dukeneye gukora intwaro nyinshi. Nicyo kintu bavuga.
buri uraje yo kuna abaturage bagiye kubaruma n'ibiki byose. Noneho nakubwiye ko ikintu cyose ubungubu umuntu yitwaza Zelensky akitwaza na Kisekedi hano muri Afrika barabitwaza, ndabona nibo bagezweho ikintu cyose bifuza babitwaza kugira ngo kigerweho. Umuntu yakuvuga ngo akeneye gukora intwaro nyinshi kahita kanyuzamo ngo na Ukraine ibonereho kugira ngo abone permission. Noneho ministeri ya defense y'Ubwongereza igikora nyine ubutasi kabutangaza ko kubintu by'Abarusiya niki, yavuze ko igisirikare cya Ukraine kwitwara neza kuri ya mugezi ugabanya hari Putin ya occupyinze na Ukraine hasanzwe, yavuze ko kwitwara neza nubwo bafite ibibazo runaka bya logistique. Uyu munsi Putin nakubwoneje yapfusha abasirikare 750 basanga babandi 375 bamaze gupfa n'ubundi. Perezida Zelensky yakoze video conference avuga ko hari amasezerano mashyashya yo gusinya n'ibihugu by'Iburayi ku bijyanye n'intwaro, ko kandi ko intwaro ibihugu by'Iburayi byemereye Ukraine zizaza mu cyumweru kigiye kuza, izindi zikaza mu kwezi gutahamo hagati. Kandi yahise nasaba abanya-Ukraine avuga ati twese nitujya muri mood y'intambara, yabwiye ati buryo umuntu afashe yifashije twereka amahanga ko turi muri mood y'intambara, intwaro baduha zizafunctiona. North Korea yavuze ko yasinye amasezerano n'Uburusiya ku bijyanye na triple balance of power system. Kuko ejo bundi hari umudiplomate wa North Korea mu Burusiya nyine basinye ibintu nk'ibyo. None umuntu yakwibaza North Korea ya propose iki mu bijyanye na triple balance of power system. Ibyo bikorwa n'umuntu uri muri centre géopolitique. Ntabwo North Korea ifite rezuti zakora reforme muri espace. Ni kereye ufite niyo ibintu washingira uvuga ngo urakora reforme. No. Yaba Putin ntarageramo, yaba North Korea we nta nubwo gusa abantu bakora reforme gute za triple balance of power system. Ubona Putin atari we uri gukora reforme za balance of power system. Oya ni Chine. Ibintu byose bisaba Chine ivuye muri finance za Putin, Putin atasubira aho yaturutse. Niko bimeze. Ukraine yasenye depo y'Abarusiya y'amavuta imena metero kibi mu 6 bya petroli n'ibiki byose. Ibi ngibi yabikoreye kilometero 75 uvuye ku mupaka w'Abarusiya na Ukraine. Donc nyine ya bombarize irabimenagura kandi byakozwe na drone. Ibi ni muri ya case ya precision strike. Bango bubahiriza drone ikatagitinga aho ngaho gusa. Kayitishwanyuza. European Union yavuze ko drastically igiye kongera weapon production. Drastically bivuga ngo vuba byihutirwa ku bwinshi bagiye gukora intwaro ndetse ngo na Ukraine ibonero do buri muntu kwitwaza Ukraine. Kandi bavuze ko ejo bundi bagiye gukora inama bagakaza sanction ku Barusiya bakongeraho n'izindi. Umva Putin ari mu bibazo. Minisitiri w'intebe wa Finland, Minisitiri w'intebe wa Sweden na President wa European Union bakoze ikiganiro, noneho PM wa Finland aravuga ngo Putin nibeshyaga dutera turi tayari, turi well equipped. Aravuga ati twebwe turaryama tugasinzira nta kibazo cy'umutekano dufite, ngo nuko Uburusiya bwadutera. Donc yavuze ati twe turiteguye azadutera. Finland ifite budget militaire ya miliyoni 65 z'amadolari. Putin afite budget militaire ya miliyari 90. Numva bari compatible abantu bashaka kurwana nta kibazo. Kuko burya abantu bose bataragera muri miliyari, donc muri miliyari 100 bose bari munsi burya bashaka kurwana. Uburusiya Parlement yabo yabajije Parlement y'Abafaransa ati ese mwaba muzi ko hari abana b'igihugu makuru yohereza mu namba y'Ukraine bakagenda ari nk'abamerisoneri? Tubaha ayo makuru, ariko ngere ikibazo nahise nibaza ntago babiyoberwa. Icyo ni icyambere. Icyaka nubwo baza nawe bakurwanira ntago ari Abarusiya gusa, Wagner generique. Ahora hari n'abanyagitugu muri Afrika bohereje abantu bwihishwa kwa bambwira ngo nta muntu w'umunyamara uri muri Wagner yabura, Eritrea yabura. None se Syria yahereza intwaro Putin bura ntakura n'uburyo bamushakira na Wagner n'iki byose. Algeria yaburamo abantu mo hari.
Burkina Faso yaburamo abantu mo hari Wagner ariko ni igisirikare kigenga ntabwo ari igisirikare cy'Uburusiya nabacanshura aha ni igikura y'abasirikare kuzimu cyakura ku isano ari hose we bemeye kurukirita ahantu hose n'izi nimba ari missionnaire nundi azanya abandi ko bari compatible ko ari missionnaire bose ikibazo kiri ku buryo uvuga ngo amakuru yuko ngo ari missionnaire banyu bari hano n'izi ntibabizi so ntabwo yaba yabikoze mu buryo bwa diplomasi wenda afite ikindi kintu agamije kugira ngo babivuge nyine Uburusiya bwahita bukangisha ibintu runaka baza abafaransa bakeneraho kavuga ati nimba muzana mufasha Zelensky natwe muri turahita dufite permission yo gufata zira sanctions nizi ku byo mudukeneraho nyine bategereje kuvuga ngo turabafite bakahita bimposing ibintu runaka. Perezida Zelensky yavuze ko afite ubwoba ko Trump nayobora umwaka utaha hari ibintu azumvikana n'Abarusiya bibangamira Ukraine muri intambara ngo afite ubwoba bw'ibyo bintu ariko ngeze Zelensky namuhumuriza ku giti cyanjye icyambere iyi ntambara tubona yo gushora Putin mu ntambara Trump yarayiprovotse uzi ko Trump yigeze gutegeka igisirikare ngo bakora ibisasu bagiye gutera ahantu North Korea biki ibisasu bya kirimbuzi akahita hika ibirometero 12 munsi y'ubutaka. Trump niwe wategetse Amerika igisirikare cya Amerika kugira ngo Iran ite yishyura Israel avuka intambara tubona n'ubundi ya za Hamas n'ibiki. Donc ibintu Iran ibirimo bite bivuga. Iran icyo gihe yakoze escalation isanga ntiteguye intambara ku kanya yishyura wenda mu makamiliteri ya Amerika ntiyakwishyura Israel. Trump yaravuze yashaka gufata igisirikare cya Amerika ngo agihe budget ya 1 trillion. Bivuze ngo umuntu azamuye budget miteye ku rwego nuko abashaka guprovoka intambara hano runaka. Izo ammunition izo logistique donc abizizamure budget. Donc Trump niwe yakundaga intambara no kurusha na Biden. None rero Trump nawe arabizi ko Uburusiya ari threat ku mutekano wa Amerika. Ikintu cyashora Putin mu ntambara Trump ntabwo yacyopoza. Cyakora nyine Zelensky we donc ku giti cya namugiriye nama ko yahumura nubwo ikindi umuntu uyobora Amerika ntabwo baruriya mubona. Naba demokrate batebwa bashaka isi hora mu ntambara. Ngira kuntu yazuka bakayopoza ngo ntabe dushaka. Mu gihe Putin yaza muri iyo ntambara. So ubwo Zelensky nahumure kuri icyo. Kubera ubwoba Putin yongeye gushyira landmine impande ya rwa ruganda rukomeye i Burayi ruri muri Zaporizhia Putin yokipainze yarunze amakamiliteri. No yavuze ati landmine ngiye kuzongera kuko muri za plan 10 Kisekedi nako Zelensky yagize harimo nuko Putin agomba kuva iruhande rw'ubwo ruganda kugira ngo rwongere function. None yavuze ati zihari ngiye kuzongera n'uwarongera pakira ibisasu barongera bitaba. Ubungu byibura kuri buri santimetero karari igisasu. Kundi udashobora kubakandagira. Nyuma yuko Biden ahuye n'abarepublike cyane kuko ne baratagatinze mu bijyanye no kubakonvenka kuri ya nkunga bavuye muri iyo nama bagaragaza ibimenyetso yuko ibyo Biden yabwiye babyumvise. Gusa bagumaza kuvuga ko ikibutirwa n'umupaka na Mexique ko n'ibyo ngibyo bya Zelensky hari utuntu bumvisheho. Nkuko nakubwiye nyine bari ukujijisha bazayasinya. NATO yavuze ko igiye gutangira military exercises zizahuza abasirikare mu 90. Ubwo aho bazitoreza ni hitaravuga ariko ibi byose donc bishobora kuba bigamije kuzahita baroha muri Ukraine. Kremlin yavuze ko nta cyizere ifite ko Black Sea Green Deal izasubirwamo akabamo za reform kuko Putin nyine yanze ibintu Zelensky propose kuri icyo kintu. Aravuga ati sinizeye ko tuzongera kubiganiraho. Ariko no Putin icyo namubwira azabyihorere. Kuko hari abantu bari gukorera akazi Zelensky, Turkiya na Romania n'iki byose bari gukorera akazi Zelensky kuko kuvana amato ya Putin mu nzira kugira ngo Zelensky anyuzemo green ships. So nuko ngukuru kuri ngiye kubyihorera azabyihorera rwose. So ndumva rero abadukurikiye na twarekera ahangaha. So reka tubashimire abari badukurikiye. Twizera ko twagize n'ikiganiro cyiza murakoze. Nitwa Muganga Ndori, mvura indwara za Kinyarwanda. Iyo umuntu aje tugana turamukorera ibyo ashaka byose kandi umuntu yaduhamagaye urabona nomero zacu aho ngaho urazireba, ari urwaye ibisazi, ari uwo bibye, ari uwo baroze,
ari uw'umugore yaroze, ari umugore wateshejwe umutwe n'umugabo, ibyo byose turabivura turabikora, ari umukobwa wagumiwe turabikora byose ibi ngibyo, ari uwahuye n'inyatsi nawe turabikora, ari abo mu mahanga bose iyo babonye nomero baradusanga, ni benshi baguha ubuhamya bo twakoreye. Tukorera hano rero mu karere ka Rubavu, ni karibu ni muze mwisanga turabavura.